눈을 뜨십시오. Galite atmerkti akis, jeigu norisi. 여러분 반갑습니다. Malonu jūs visus čia matyti. Everybody. 라보스. Labas. Labas. 네, 반갑습니다. 사실 제가 한국에서 떠나올 때는 리투아니아 와서 그냥 약간의 쉼? 네, 이것을 목적으로 왔습니다. Iš tikrųjų, kai aš ruošiausi skristi iš Korėjos į Lietuvą, mano tikslas tiesiog buvo gal atsipalaiduoti Lietuvoje, truputį pailsėti. 그런데 오니까 원보스님이 카우나스를 가야 된대요. Bet kai aš čia atvykau, pasakė, kad reikia važiuoti į Kauną. 왜? Kodėl? 다리우스가 와서 이 모임에 뭔가를 얘기를 해야 한대요. Nes Darius labai prašė, kad atvykti į jo studiją ir žmonėms kažką pasakyti. 근데 사실은 내가 여러분들하고 하고 싶은 얘기를 해야 하는데 이스님이 자기가 제목을 정했어요. Bet prieš tai, kai jinai dar atvažiavo ir net nežinojo, kad jį reikės sakyti tą kalbą, mes su Dariumi jau padarėm, kad čia bus tokiu laiku ir netgi uždėjom pavadinimą. Patys, jinai net nieko nežinojo. 너무 웃기지 않아요? Argi tai nejuokinga? 사실 저는 이제 뭔가 어떤 기회가 주어지면 스님들은 여행을 하다 보면 가끔 예기치 않은 이런 모임이 있습니다. 그럴 때 나는 이런 모임이 갑자기 생기면 어떤 이야기를 할까 생각은 했었어요. Iš tikrųjų, vienuoliai, kad ir kur be keliautų, jie visada yra pasiruošę pasakyti dharmos kalbą. Nes karts nuo karto atsitinka tokios situacijos, kai reikia pasakyti dharmos kalbą. Ir tada ir aš visada netgi esu pasiruošus. Pavyzdžiui, jeigu kažkas paprašytų kažką kalbėti, ką aš sakyčiau. 나는 왜 불교 수행자가 되었고 어느 포인트에서 내가 신심을 내었고 또 어떤 부분에서 발심을 ha게 됐고 의심을 ha게 됐고 어떤 부분에서 내가 신심이 깊어졌는지를 말하고 싶었어요. Tai dažniausiai man patinka pasakoti ir žmonės dažnai apie tai klausinėja, kodėl aš tapau vienuolė ir kokie buvo sunkumai, kokie buvo kaip įkvėpimai, koks buvo tas vienuolės kelias. 다žniausiai aš pasakoju apie tai. 그런데 원보스님은 우리가 살아가는 모든 인간들이 살아가면서 겪는 고통에 대해서 얘기를 하래요. Bet mes padarėm tą pavadinimą, kad kalbėti apie kančią. 그래서 네, 그 부분에 대해서 약간 이야기를 하고 또 이야기 진행하다 보면 제가 어떤 이야기로 여러분들에게 약간의 살아가면서 지혜롭게 살아갈 수 있을지 팁을 드릴 수 있을지 한번 이제 이야기를 하면서 풀어보도록 하겠습니다. Taigi, kadangi yra toks pavadinimas, aš kažkiek apie tai ir pakalbėsiu, bet gal ir nukrypsiu, nežinau, nuo temos kalbant tiesiog. 이 세상에 태어난 모든 인간을 포함한 모든 생명체는 원래 생로병사합니다. Visos gyvos būtybės gimstančios šito visatoje, jos gimsta jau turėdamos 4 rūšies kančias. Tai gimimas, senėjimas, lygos ir mirtis. 생로병사하는 과정에서 자신이 태어날 때 어디서 왔는지 혹시 아시는 분 있는지요? Tai kai mes gimstame, iš kur mes ateiname? Ar yra čia žmogus, kuris gali pasakyti, iš kur jis atėjo gimdamas? 있을까요? Va, 여기 있어요. iš mamos. 엄마에서 왔어요. 맞습니다. 모두 다. Teisingai, visi mes atėjom. 어머니로부터. Iš mamos atėjom. 네. 자, 그런데 태어날 때도 자기가 어디로부터 왔는지 모르게 어느 날 자기가 태어나서 한 생명체로 이렇게 성장을 했고 지금에 이른 것입니다. 태어나서
자기도 모르게 그래서 엄마에서 왔어요, 엄마. 네, 엄마한테서 왔죠. 네. 모두 다 엄마 뱃속에서 태어났으니까. 그런데 그것은 모든 사람들이 생각하는 태어남이에요. 근데 태어나서 지금까지 성장해서 오늘 지금 모두 다 각자의 다른 모습으로 자기만의 모습으로 지금 이 순간에 이렇게 존재하고 있다. 존재하고 있다. Ne. 네, Taigi 거기까지. mes visi kaip gimėme iš mamos ir dabar užaugome kiekvienas iki skirtingo amžiaus ir dabar sėdime čia. 근데 제가 질문한 내용은 어디서 왔는가? 엄마 뱃속에 들어오기 전에 어디서 왔는가? Bet mano klausimas buvo truputį toliau, iš kur jūs atėjote prieš ateinant į mamos pilvą. 그리고 이제 태어났으니까 이제 늙어가는 과정이에요, 우리가. 지금 저도 그렇고 저기 앉아 계신 어르신도 머리가 하얗고 저기 뒤에 다리우스도 그렇고 저기도 계시고 아마 이제 60대 나처럼 60대에 계시는 어른 저 뒤에는 조금 약간의 시니어 어르신이 계시고 그런데 태어났으면 당연히 찰나 성장하면서 늙어가는 과정이다. Taigi nuo pat mūsų gimimo mes pradėm augti ir po truputį senėti ir mes visi senėjame po truputį. 근데 그렇게 늙어가면서 모두 다 크고 작은 병을 앓게 되죠. Ir taip gyvendami, po truputį senėdami, taip pat mes dar įgyjame įvairių lygų. 저는 초등학교 때부터 많이 아팠어요. Aš labai daug sirgau, kai aš buvau pradinėje mokykloje. 중학교 때는 죽을 줄 알았어요. O po to, kai buvau truputį aukštesnėse klasėse, jau galvojau, kad net numirsiu, jau ruošėsi šeima. 간이 너무 많이 부었어요. Nes buvo labai ištynę inkstai. 그래서 친구들보다 먼저 죽을 줄 알았어요. Ir visi galvojo, kad aš mirsiu anksčiausiai iš visų mano draugų. 그때 많은 생각을 하게 됐어요. To dėka, man iš tikrųjų atsirado daug gilaus apmąstymo apie šį gyvenimą. 내가 이렇게 빨리 죽으면 어디로 갈까? Ir galvoju, jeigu aš dabar numirčiau, kur aš eičiau? 나는 이 많은 사람들 중에 왜 아프게 태어났지? Ir kodėl iš visų daugybės žmonių aš gimiau serganti. 그래서 초등학교, 중학교를 거의 학교를 많이 못 가고 아프면서 병원에 입원하고 퇴원하고 하면서 집에서 태어나서 집에 있으면 내가 태어난 곳이 시골이었는데 그냥 방에 가만히 앉아서 아프니까 아무것도 못하고 앞산을 바라보면 큰 바위가 있어요. 큰 나무가 있어요. 그러면 하루 종일 앉아서 저 나무는 언제 몇 살이지? 저 바위는 언제부터 저기 있었지? 저 바위가 성장하는가? 저 바위는 줄어드는가? 이걸 계속 생각했어요. Kadangi aš labai sirgau ir pradinėje mokykloje ir vėliau vidurinėse klasėse daug sirgau, aš beveik net nelankiau mokyklos. Ir kadangi nieko negalėjau daryti, sėdėdavau savo kambarį ir žiūrėdavau pro langą, ten matėsi kalnas ir ant to kalno augo medis ir labai daug apie tai galvodavau. Šitas medis, kiek jam dar liko gyventi, ar jisai auga, ar jisai jau senėja ir tas kalnas, ar jisai mažėja. Labai vien tik tai apie tą, ką mačiau pro langą, labai daug turėjau tokių gilių apmąstymų. 혹시 여기 계신 분들 중에 많이 아프셨던 분이 계신가? Ar yra čia žmonių, kurie patyrė daug lygų kažkokiu tai savo gyvenime? 없어요. 아무도 안 계세요. 여러분의 행운이에요. Jūs laimingi žmonės. 네. 그런데 그렇게 아프면서 저는 사유하는 버릇이 생겼다. 많이 생각하는. Bet iš tos lygos pas mane išsivystė toks žiūrėjimas gilin į viską, apmąstymas kiekvieno dalyko, ne tai, ką aš matau, bet dar giliau, kas tai yra, kiekvienas smulkiausias dalykas. 그때 가장 많이 생각했던 게 나는 어떻게 해서 이 세상에 많고 많은 부모님 중에 우리 부모님 뱃속에 내가 잉태가 되었을까? 그리고 내가 이렇게 아프다가 죽으면 내가 어디로 가서 태어나는가? Ir vienas iš daugiausių apmąstymų buvo iš visų pasaulyje esančių žmonių,
kaip taip išėjo, kad aš gimiau pas šituos tėvus? Kaip tai, koks čia dėsnis galėjo būti, kad aš būtent pas juos patekau? Ir taip pat kitas dalykas, jeigu aš numirčiau, kur aš išeičiau? 그래서 너무 많이 아프다 보니까 우리 부모님들이 최선을 다해서 나를 케어했고 그리고 나는 점점 건강이 회복되어 갔어요. Bet mano tėvai labai manim rūpinos, kadangi kai sergantis vaikas dėjo visas pastangas, kad tik tai būtų bent kažkiek geriau. Ir po truputį man pradėjo darytis geriau. 지금도 간 부분에 있어서 많이 피곤하고 이러면 안 되는 그런 부분은 있긴 하지만 그때보다는 거의 완치가 되어서 저는 금생에 죽지 않고 다시 태어나는 것을 경험을 했습니다. 금생에 죽지 않고? 금생에 죽지 않고. Iš tikrųjų, tai jau beveik visiškai neliko tos ligos, tai truputį galbūt jaučiasi, kai kažką daugiau darau, tai tada pavargstu, bet per tą lygą aš patyriau, kad beveik visai prie mirties buvau ir po to toks kaip iš naujo atgimiau, toks jausmas buvo. 그래서 늙어가기 전에 나는 이미 병이 들어서 다시 태어나는 경험을 했고 그때부터 사는 삶은 덤으로 사는 것이다라고 생각을 했어요. 추가로. 추가로. Tai kadangi aš netgi nepradėjus senėti, jau buvau patyrus tą lygos kančią. Ir po to, kai ta liga kaip ir išnyko po truputį, toks kaip ir naujas kaip atgimimas buvo. Ir jau po to man buvo toks jausmas, kad aš gyvenu kaip paskolintų laikų, pasiskolinus laiką. 그래서 언제 죽어도 후회가 없고 그러기 위해서는 그냥 이 순간을 최선을 다해서 살 뿐입니다. Ir nuo tada aš kaip giliai pajutau, kad nesvarbu, kada aš benumirčiau, aš pasiruošus numirti bet kada, bet dabar jau jeigu gyvenu šiam momente, tai dėti visas pastangas išbūti šiame momente, 100% gyventi šiame momente. 지금 저를 예를 들어서 이야기를 합니다마는 제가 태어나고 그렇게 병이 들어서 지금 늙어가는 과정에 있습니다. 그리고 언젠가는 뭐 가까운 미래일 수도 있겠고 20년 후, 제가 올해 66이니까 20년 후일 수도 있고 30년 후일 수도 있겠습니다. Dabar man jau yra 66 metai ir aš nežinau, bet kada galiu numirti, gal ir 30 ir 20 metų, gal ir daug trumpiau galiu gyventi. 생로병사 하는 것은 우리 모두가 갖고 있는 피해갈 수 없는 것들이에요. Gimimas, senėjimas, lygos ir mirtis. Niekas, nei vienas esančių iš čia taip pat to neišvengia. 그래서 우리는 네 가지 고통을 누구나 다 갖고 있는 네 가지 고통을 이미 갖고 있고. Taigi mes gimstame jau turėdami 4 rūšių šitas kančias. 그리고 거기에 더해서 불교에서 말하는 8가지 고통이라고 하는 게 4가지가 또 있습니다. Ir dar yra 4 rūšys kančių, kurių taip pat niekas negali išvengti. Taip pat tai mokė Buda. 여기 대부분 결혼하신 분이죠? Ar čia dauguma žmonių turi antrą pusę? Tai prasme, ar vyrą, ar žmoną? 혹시 독신이 계신가요? Ar yra, kurie neturi? Kurie nėra nei vedę, nei tekėję? 아직 독신. 아직 독신이 계시네요. 네. 그런데 모두 다 사랑하고 계시죠? Bet kokiu atveju dauguma žmonių, turbūt visi, galima taip pasakyti, visi žmonės turi kažką, ką jie myli. 친구를 사랑할 수도 있고, 가족을 사랑할 수도 있고, šeimą myli. 네, 직장 동료도 사랑할 수 있고, savo kartu kažkokios kolegas gal myli. 우리가 사는 세상에 사랑이라는 것은 상당히 중요한 인간관계에서 상당히 중요한 요인입니다.
중요합니다. Tai mūsų gyvenime meilė yra labai svarbus dalykas. 근데 아마 이제 결혼하지 않으신 분도 사랑의 경험은 있으실 거예요. Net ir tie, kurie nėra vedę ar ištekėję, tikrai turi patirties, kas yra meilė. 우리 같은 스님의 경우는 우리가 나이가 많지 않아서 출가를 했기 때문에 이성 간의 사랑의 경험은 없지만 부모님하고 뭐 형제 자매, 친구를 좋아한 그런 경험은 다 있죠. Bet net ir vienuoliai, kurie laikosi celibato ir neturi vyro arba žmonos, taip pat turi ar kažkokias šeimas, ar artimus kažkokius draugus ir vis tiek ta meilė jinai yra. 저는 초등학교 다닐 때 잘생긴 남자 선생님이 있었는데 너무 좋았어요. Aš kai buvau pradinėse klasėse, aš buvau įsimylėjusi savo mokytoją. 초등학교 다닐 때. Jisai buvo pradinių klasių mokytojas. 막 대학교 졸업하고 초등학교 선생님으로 온 총각 선생님. Nes jisai buvo ką tik baigęs universitetą, dar labai jaunas atėjo mokyti pradinių klasių. 선생님이 너무 좋아서 쫄쫄쫄쫄 따라다녀. 중학교 가서 이제 그때부터 더 많이 아프기 시작했는데 여자 선생님이 우리 담임이었는데 너무 아픈 저에게 너무 잘해줬어요. Po to jau, kai aš pradėjau daugiau ir daugiau sirgti, tada jau tas vidurinės klasės nuėjau ir ten buvo tokia mokytoja, kuri labai manęs gailėjo, kad aš sergu ir labai rūpinosi manimi. 제가 병원에 입원하느라고 2주를 학교를 못 가면 그 다음 주에 우리 집에 와서 하룻밤 자면서 친구 중에 공부 잘하는 반장을 데리고 와서 2주 동안 공부 못한 거를 다 봐주고 가셨어요. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, praleisdavau, jeigu aš labai, pavyzdžiui, kokias 2 savaitės nenueidavau į mokyklą, tai ta mokytoja netgi ateidavo į mūsų namus, pernakvodavo ir stengdavosi, kad aš pasivyčiau tai, ką praleidau. 지금도 그 선생님을 잊지 못하고 있습니다. Iki šiol negaliu pamiršti tos mokytojos. 그 여자 선생님이 사회 선생님하고 결혼해서 지금도 우리 고향 그 멀지 않은 곳에 살고 계시대요. Ir iki šiol jinai dar gyva ir kartais aš ją sutinku. 그와 같이 우리가 살아가면서 많은 다양한 모습은 다르지만 다 좋아하고 사랑하는 경험들이 다 있어요. Taigi mūsų gyvenime mes turim tokias patirtis, kai mums labai patinka kažkokie žmonės ar labai mylim kažkokius žmonės ir tai gali būti įvairių rūšių meilė. 그래서 4가지 고통 다음에 오는 것이 바로 사랑하는 사람을 만나지 못하는 고통. Tai 같이 살지 못하고 헤어지는 고통. Tai yra penkta kančia, po tų pirmų tų 4 pagrindinių kančių, penkta kančia yra būtent apie tai, kai mes negalime būti kartu su žmogumi, kurį mes mylime. Kai mes išsiskiriame su žmogumi, kurį mes mylim. 저는 나이가 있기 때문에 그 부모님 중에 아버지는 돌아가셨어요. 근데 그 아버지를 만져보고 싶지만 아버지가 지금 없어요. Mano tėvas, aš jį labai gerbiau ir mylėjau, bet jis dabar yra miręs ir norėčiau jį paliesti, bet negaliu. 아마 여러분도 가족 중에 먼저 떠나신 분이나 또 친구를 먼저 잃었거나 자녀를 먼저 잃었거나 이렇게 좋아하는 제일 가까이 있는 사람부터 먼저 잃는 고통이 있을 겁니다. Ir dauguma iš jūsų turbūt turi tokią patirtį, kai kažkas paliko, mirė kažkoks labai artimas žmogus, kurį jūs labai mylėjote, tai yra irgi viena iš didelių kančių. 살아가면서 상당한 고통이 될 수 있죠. Tai gali būti labai didelė kančia. 그러면 반대로 우리가 너무나 싫어하는 사람이 있는데 만나지 말아야 되는데 직장에서도 만나고 부모 자식이지만 다 좋은 관계로 태어나는 건 아니기 때문에 아주 왼수 같은 자식이 있어요. 근데 너무 싫은데 자식이기 때문에 안 만날 수도 없어요. Yra truputį priešingos rūšies kančia, kai mes turime būti kartu su žmonėmis, kurių mes nemėgstame. Ir kartais net būna šeimose, nors ir turėtų kaip būti, pavyzdžiui, tėvai ir vaikai, ir būna labai blogi santykiai, kad negali net būti kartu. Tai irgi yra kančios rūšis. 지금 현재 왼수 같은 인간을 만나야 되는 여러분 중에 누군가가 있을까요? 직장이나 Čia 집에서? ar turi kas nors tokią patirtį, kad yra kažkoks žmogus,
kurio nenorėčiau sutikti, bet visą laiką aš turiu būti, ar dirbu kartu su juo, ar koks nors kaimynas ir visą laiką turiu susitikinę, būti kartu su to žmogum. 있지만 말씀을 못 하실까요? Gal sako, yra, bet negalite prisipažinti. Nenori jokiais Darius. 다리우스는 왼수 같은 인간이 어디 있을까요? 자식들은 너무 잘라놨고, 네, 자식 농사는 너무 잘 지었는데 어딘가에 누군가 싫은 사람이 있을 수도 있죠. Ir sako, tai yra normalu. Tai visi mes turim tokius žmonės, tai yra normalus dalykas. 근데 그런 왼수 같은 인간을 일 때문에 만나야 하고 가족이기 때문에 만나야 하고 이런 고통을 우리가 갖고 살아가야 됩니다. Tai kai mes susitikinėjame tokį žmogų, ar dėl darbo, ar šeimoje, netgi yra toks žmogus, ar kaimynas, ir nenorime, nors ir mums nepatinka, mums tai nemalonu, bet mes turim su tuo gyventi, su šituo jausmu, kad mums tai nepatinka. 그 다음에 이제 또 한 가지가 이제 애별리고 원증해고 또 하나가 뭐지? 얻지 못하는 거. 원하는 거. 그 다음에 이제 또 한 가지가 뭐냐면 제가 이제 한국에서 우리 불자들 사이에서 느끼는 건데 아마 이제 이 지구촌에 존재하는 모든 인간들은 그런 욕구, 욕망 이런 걸 갖고 살아가지 않을까 싶습니다. 첫째는 재물을 많이 갖고 싶은 그런 욕심, 명예를 얻고 싶은 욕심, 또 권력을 갖고 싶은 욕심, 뭐 이런 것들이 갖고 싶은데 갖지 못하는 욕망, 갖지 못하는 괴로움 이런 게 있지 않을까 싶어요. Dar yra septinta kančia, tai yra, kai mes kažko labai norime, ar kažkokių materialinių dalykų, ar kažkokios tai šlovės, ar kažkokių pareigų, kažko norime, bet negalime to gauti, negalime to pasiekti. 근데 이제 한국에 있는 그 대부분의 그 불자님들하고 제가 유럽을 이렇게 다녀와서 또 미국에 지난달에 다녀왔는데 갔을 때 이렇게 느끼는 것은 유럽에 계시는 분들이 이 부분에 대해서는 한국보다는 조금 욕망이 적다고 할까? 모르겠어요. 내가 본 느낌인데. Kai aš dabar, aš ir anksčiau keliavau po Europą ir neseniai ką tik grįžau iš Amerikos ir lyginant 유럽 사람, 미국도 적대요? 아니면 미국도. 미국에 있는 한국 사람 말고 미국. Tai lyginant, kaip, pavyzdžiui, koriečius ir lyginant vakariečius. Tai man atrodo, kad vakariečiai mažiau turi to troškimo, kažkokio materialaus troškimo, kažkokios garbės troškimo. Palyginti su koriečiais, mano akimis, jie atrodo, kad jie mažiau turi, vakariečiai mažiau turi šito dalyko. Nes koriečiai labai ir tai išreiškia, tai labai matosi, kad jie to labai nori. 한국의 여성하고 유럽에 있는 여성하고 유럽 사람 원하지만 안 보여줄 수 있어요. 그렇지만 한번 비교를 외형적인 부분을 가지고 비교를 해볼게요. 한국 여성들은 너무 예뻐 보이기 위해서 저마다 머리가 뽀글뽀글해요. 근데 유럽에 와서 느끼는 거는 대부분 너무나 자연스러워요. Ir dar kitas labai didelis skirtumas, jeigu Korėjai, tai pažiūrėjusi moteris, jos skiria labai daug laiko ir labai daug pinigų išoriniam, kaip jos atrodo. Tas yra vos ne pats svarbiausias dalykas. O Europoje moteris yra daugiau natūralesnės. Tai mėgsta natūralumą ir atrodo natūraliai. 한국 여성들은 화장을 너무 많이 해요. Nes Korėjoje labai daug dažosi, labai daug naudoja kosmetikos moteris. 화장이 같은 브랜드 화장품을 쓰면 거의 얼굴이 비슷해요. Ir dėl to, kad jos naudoja panašią kosmetiką ir jų veidai panašus. Neatskirsi. 제가 20년 전에 영국을 갔을 때 열차 안에서 어떤 분들을 동양인을 만났는데 딱 보니까 한국인이에요. 근데 어떻게 알아보느냐? 한국인은 화장하고 노스페이스 이 브랜드 옷을 한국인의 유니폼처럼 입어요. 노스페이스 내지는 뭐 콜롬비아 이런 거. Kažkada aš keliavau Anglijoje, ten traukiniu ir pamačiau dvi azijietės
ir kai tik pamačiau, iškart man buvo aišku, tai yra korėjietis. Nors negirdėjau, ką jos kalba, ar ką, bet iškart buvo aišku korėjietis, nes pagal šukuoseną, pagal veidą, kaip jos ten išsidažiusios ir pagal rūbus, netgi, nes yra tam tikra rūbų, tokia, ką jo mėgsta nešioti moteris, net galima atpažinti korėjietis. 아름다워지고 싶은 욕망은 죄가 아니라고 하지만은 Jei žmogus nori būti gražus, tai nėra blogai. 근데 외국에서 동양인 뭐 주로 일본, 한국, 중국, 베트남, 뭐 캄보디아 다 동양인들인데 딱 보면 한국인은 표가 나요. Bet netgi tos korėtės iš visų Azijos žmonių, moterų irgi labai skiriasi. Tuo savo noru atrodyti labai gražiai. 그래서 한국의 예를 들자면 이제 아름다워지고 싶은 욕망이나 이런 게 많잖아요. 그리고 주로 여성들이 모임을 하면 자기 집이 몇 평인지, 자기 남편이 어느 위치에 있는지, 자기 자녀가 어느 대학을 갔는지에 대한 대화를 하게 된대요. Ir Korejoje yra labai populiaru tarp žmonių daryti tam tikrų grupių susirinkimus. Tai jeigu būna ten kažkokių moterų koks sambūris, tai dažniausiai moterų kalbų tema būna, kokio dydžio mano butas arba namas, kokioj ten populiarioje vietoje jisai yra, kiek mano vyras uždirba, kur mano vaikai mokosi. Tai jiems yra labai svarbu ir dažniausiai tik apie tai kalba. 그리고 아빠들이 이렇게 모이다 보면 물론 직장 얘기나 일 얘기를 많이 하겠지만 자녀들이 어느 대학을 갔는지, 자녀가 어느 대기업을 들어갔는지에 대한 또 공통적인 화제가 있답니다. Ir tėvai irgi, vyrai irgi, jeigu turi kažkokius susibūrimus su draugais, tai irgi dažniausiai kalba apie panašius dalykus ir ypač jiems svarbu, kur jų vaikai mokosi, ir jeigu dirba, kiek uždirba. 그 마음 안에는 무엇이 있느냐면 얻고자 하는 부분이 있어요. Taigi visų šitų žmonių prote yra, kad aš kažką noriu turėti. 구하고자 하는 거. Man kažko trūksta. 지금보다 조금 큰 집에 살고 싶은 욕망, 지금보다 더 이뻐지고 싶은 욕망, 또 내 자녀가 더 잘 되기를 바라는 욕망, 또 남편이 더 잘 되기를 바라는, 돈 많이 벌기를 바라는 욕망. Tai noras gyventi truputį didesniam bute arba name nei dabar, noras uždirbti daugiau nei dabar, noras, kad vaikai mokytųsi gal geriau ar gal dirbtų kažkur geresniam darbe nei dabar, visada kažko labiau negu yra dabar. 그 마음 안에는 구하고자 하는 모든 욕망들이 들어있다는 거죠. 그래서 사랑하지만 헤어져야 되는 그 고통이 있고, 또 그 다음에 우리가 너무너무 왼수 같은 그런 일이나 사람을 만나야 하는 고통이 있고, 세 번째, 그러니까 일곱 번째가 되죠. 일곱 번째는 뭐냐면 구하고자 하지만 구하지 못하는 고통. Taigi, ta viena, ta penkta kančios rūšis yra, kai kažką mylime, bet negalime su to žmogum būti kartu. Toliau šešta yra, kai kažkas mums labai nepatinka, nenorime su juo būti, bet turime būti su juo. Ir septinta yra, kai kažko labai norime, bet negalime to gauti. 그 다음에 이제 8가지 중에 이것이 가장 중요하다고 생각이 되는데요. 이제 앞에서 설명한 부분은 여러분들이 다 잘 아는 거고, 또 그 아는 것 속에서 자기가 욕망을 조절할 수도 있겠고, 또 만나기 싫은 거는 약간의 피해가면서 살 수도 있겠고, 또 사랑하지만 헤어져야 되는 그런 고통 안에서는 자기가 또 세월의 힘을 빌리면서 자기가 스스로 치유해가는 힘도 있을 겁니다. Taigi šitos trys tikrai visi žmonės supranta šitos trijų rūšių kančias ir jeigu jūs žiūrėsite, stebėsite save labiau, kaip jos kyla, ir jas yra pakankamai lengva suvaldyti, kad iš to neatsirastų kančia. Tiesiog užtenka stebėti ir tai kiekvienas gali padaryti. Bet dar yra dar vienos rūšies kančia. 이제 이게 가장 중요해요. 5가지 우린 누구나 다 이 오음이 치성한
아주 왕성하기 때문에 받는 고통이 있어요. 5가지. on. 그 오온. 오온이 뭐냐면 색수상 행식. Tai aš manau, kad iš visų šitų kančių 8 yra pati svarbiausia, nes tai yra 5 kanchos, jos nėra suderintos. 이 색이라는 거는 몸뚱이. Taigi, kas yra tos 5 kanchos? Tai pirmas yra forma, tai yra mūsų kūnas, pirmas kancha. 수상행식은 정신세계. Susanheng식. Sekančios kanchos, tai antras kancha, kai tavo, pavyzdžiui, forma, tai akis susiduria su kažkokiu tai išoriniu, priema tą išorinį vaizdą, į tą formą patenka. Toliau trečia sancha, kai tada jau pagalvoja, čia yra uždeda pavadinimą, reiškia langas. Mano akis pamatė formą, pamatė langas. Ir tada jau ketvirta yra, kai jau ten pradeda patinka, nepatinka atsiranda. Čia geras, patinka, nepatinka arba neutralus, bet kažkoks atsiranda dar daugiau vertinimas. O pati 5 kancha yra, kai tai gali tapti prisiminimais, gali tapti karma, tai dar giliau nusėda į mūsų pasąmonę. Tai yra tos, taip trumpai, labai trumpai tariant, tos 5 kanchos. 수상행식을 설명했죠. 네. 그러니까 그 중에 수라는 것은 우리가 이 감각을 느끼는 거. 눈으로 보고 아름답네. 오늘 누구 헤어스타일이 이쁘네. 또 오늘 누군가 스타일이 멋지네. 이렇게 느끼지. 느끼는 그 안에 그 다음에 상이 뭐냐면 안에서 이제 Tai vėl pasakoju apie tą antras kancha, kad tas priėmimas, kažko ar vaizdinio, arba palėtimo, kažkoks priėmimas. 그 다음에 이제 상이라는 게 있는데 상은 내가 경험한 걸 기억해내고 내가 지금 보고 느끼는 걸 저장하고 그런 모든 것을 상이라고 합니다. 이름도 붙이고. Tai trečias yra, kai jau tą pavadinimą uždeda, kas papuolė į tą, pavyzdžiui, akį. 그 다음에 행이라는 거는 내가 뭔가를 이쁘네? 그러면 갖고 싶다? 하는 마음의 행동의 작용이죠. Ir toliau ketvirtas yra, kai atsiranda vertinimas atsiranda. Čia, ar aš patinka, nepatinka, noriu šito, nenoriu. 그 모든 행위 작용을 이 식에서 다 이제 저장을 하는 거지. O toliau 5 yra tos sąmonė, kur jau ten ir kaip užsikonservuoja visą tai, kas iki to nuėjo. 이 저장한 게 중요한 게 뭐냐면 다음 생을 결정짓는 거라는 얘기입니다. Ir tai, kas ten išsisaugo toje sąmonėje, yra labai svarbu, kadangi tai, kas išsisaugos toje sąmonėje, mes nusinešime kitą gyvenimą. 그렇기 때문에 불교에서는 내가 보고 생각하고 느끼고 하는 것을 잘 해야만이 잘 저장하고 또 실수가 있거나 그랬을 때는 내가 걸러주고 이런 모든 행위를 잘해야만이 다음 생에 내가 원하는 대로 내지는 지금보다는 조금 더 나은 생으로 태어날 수 있다. Taigi budizme labai svarbu tas sąmoningumas, kiekvieną momentą, ką darai, kaip tu priemi, kaip tu reaguoji į viską ir nuo to priklauso ir tavo kitas gyvenimas. Tu nusineši viską, ką tu jautei ir kaip tu tai įvertinai ir ką tu pasilikai savo sąmonėje, nesąmoningai netgi pasilikai, tą tu nusineši savo kitą gyvenimą, todėl labai svarbu sąmoningumas kiekvieną momentą. 아까 6번째에서 원증해고 원수 같은 인간을 만나야 되는 그런 고통이 있다고 했는데 제가 이제 한국에서 법회할 때 대부분 100명을 앉혀놓고 법문을 할 때 대부분 이제 배우자가 지금 살아보니까 마음에 드냐라고 내가 질문을 해요. Tai, pavyzdžiui, ta kančia, kai mes turime būti su žmogumi, kurio mes nemėgstame. Tai aš dažnai klausiu žmonių, kai aš Korėjai sakau darmos kalbas,
배우자가 마음에 드냐? 여성이든 남성이든. Ir aš dažnai klausiu žmonių, ar jūs mėgstate savo vyrą arba savo žmoną. Ar jums 그 다음에 다음 생에 만약에 태어난다면 다시 만나고 싶은가? Ir ar norėtumėte vėl tą žmogų sutikti kitame gyvenime? 다시 만나고 싶으신 분. Ar yra žmonės, ar yra žmonių, kurie nori tą patį žmogų susitikti kitam gyvenime? 와, 대단하신 분들이다. 정말 대단하신 분들. 그러면 다시 만나고 싶지 않으신 분은 이제 대부분인데. Tai reiškia, kurie nepakėlė, tai nenori susitikti to žmogaus kitame gyvenime. 다시 만나고 싶으신 분들은 어떻게 해야 다시 만나고 싶으냐? 사랑하고 미워하고 그런 감정 속에서 투닥투닥 하면서 살아야 돼. Tai tie žmonės, kurie nori susitikti tą savo vyrą arba žmoną kitam gyvenime vėl, tai tiesiog natūraliai gyvena ir yra meilė, kartais pasibara, nieko ypatingo nereikia daryti, tai vėl lengva bus susitikti kitam gyvenime. 그런데 절대 다시 만나고 싶지 않다. Bet yra tie žmonės, kurie jokiais būdais nenorėtų susitikti savo antros pusės kitam 라고 gyvenime. 하시는 분들은 지금 최선을 다해야 된다. Tada jie turėtų įdėti visas 100% pastangas į savo tą santykius, kad tas žmogus būtų labai laimingas. 남의 집 닭 보듯이 하면 안 돼. 남의 남의 집, 옆집 닭 보듯이 하면 안 된다고. 옆집 닭 바라보듯이 감정 없이 그냥 하면 안 된다고. 왜냐? 최선을 다해서 잘해야 돼. Kiek įmanoma daryti savo geriausias pastangas, kad tas žmogus būtų patenkintas su mumis. 왜 그러냐? Kodėl taip reikia daryti? 최선을 다해서 사랑하고 미워하는 감정이 하나도 없어야만이 다음 생에 안 만난다. Tai kai mes išnaudojam visą savo pastangas ir viską vardant to žmogaus ir tada išsinaudoja tą karmą, išsenka tarp mūsų ir tada jau mes kitam gyvenime nesusitiksim to žmogaus. 최선을 다하시. Reikia labai stengtis. 네, 정말 만나고 싶지 않거든 최선을 다해서 사랑하고 미운 감정 하나도 남지 않도록 돌아가시기 전까지 그 책임을 다해야 됩니다. 그래야만이 다음 생에 절대 안 Taigi iki pat mirties, jeigu stengsitės iš visų jėgų vardant to žmogaus, pasibaigs karma tarp jūsų ir to žmogaus ir tada jau nebesusitiksite. 자, 그래서 우리가 살아가면서 여러 가지 고통 속에서 우리가 실수들을 하고 살아요. Bet mes gyvendami iš tikrųjų padarome daug klaidų. 내 그릇은 요만한데 꿈은 이만해. Dažniausiai mūsų galimybių yra tik tai tiek. Galimybių yra tiek, bet mūsų norai yra tokie. 이렇게 큰 그릇을 채우기 위해서 자기가 욕심을 내면서 무리하게 살아가. Taigi mes tada pereinam per savo galimybės, mes stengiamės už galimybių, persistengiame, kad tik mes užpildytume tos savo norus. 이것은 아마 지구촌에 존재하는 모든 인간들이 아마 그러지 않을까 싶습니다. Ir turbūt dauguma žmonių taip gyvena, daug žmonių taip gyvena. 그런데 살아가면서 우리가 실수도 하고 욕심도 부리고 이렇게 하면서 저는 이제 오늘 여기 와서 여러분들이 지금 퇴근하고 일하시는 분들 일터에서 부지런히 와가지고 여기 앉아 있는 여러분들이 정말 기적이에요. Dabar iš tikrųjų mes gyvendami 정말 희유한 일입니다. pridarom ir daug klaidų ir mes turim visokių prisirišimų ir aistrų ir daug dalykų ir mes suprantam, kad jų turėtume neturėti, bet vis tiek mes juos turim. Dabar va čia šitie visi jūs, kurie čia susirinkote ir turbūt dauguma iš jūsų atėjo po darbų, skiriate laiko ateiti čia, jūs esate labai išskirtiniai žmonės. 저는 그 원보 스님이 한국에 와서 지금 20년을 넘게 살아가고 있는 이 일도 굉장히 희유한 일이라고 생각하지만 오히려 이 시대에, 이 바쁜 시대에 여러분들이 여기 와서 이 순간에 앉아 있다는 이 자체가 저는 상당히 ačiū 귀한 일이고 희유한 일이라고 생각을 합니다. Tai, kad, pavyzdžiui, ten kažkas tampa vienuoliais ir gal gyvena, kaip aš, ilgą laiką Korėjoje, tai irgi yra ypatingas dalykas, bet dar ypatingesnis yra tokie žmonės kaip jūs, kurie, nepaisant to, kad dienos eigoje jūs turėjote daug užsiėmimų ir darbo ir taip toliau, jūs vis tiek skiriate laiko ateiti čia.
이 스님이 전통도 다르고 음식도 다르고 언어도 다르고 모든 게 다른데 한국에 와서 아주 고집스럽게 잘 살아가고 있어요. 다음에 이거 nakanya todėl. 아마도 빌뉴스에 절이 하나 생기면 돌아오지 않을까? 자기 전. 나도 말씀하시지 마세요. 자기에 대해서 말하지 말랍니다. 그런데 제가 왜 이 이야기를 하려냐면 우리가 살아가면서 이제 누구나 다 실수는 하고 삽니다마는 부처님께서는 어떤 말씀하셨냐면 처음에 우리가 생로병사하는 이 부분에 대해서는 누구나 갖고 오는 다 공통적인 일이에요. 근데 우리가 다음 생에 제가 조금 전에 말씀드린 그런 내용처럼 우리가 다음 생에 다시 만나지 않으려면 최선을 다해라. 이 말은 뭐냐면 우리가 살아가면서 어떤 이제 고통이 화살처럼 나한테 와서 꽂혔다 생각합시다. 근데 경전에서 부처님께서는 뭐라고 얘기를 하냐면 제자들이 그 화살이 독화살이 날아와서 나를 이렇게 찔렀어요. 그러면 조금 있으면 내가 죽는데 막 여러 사람이 토론을 해요. 저 화살을 뽑자, 아니야 저 화살을 어떤 놈이 쐈는지 알아야 뽑지, 이런 걸 막 논쟁을 하느라고 이 사람은 죽어가고 있어요. Tai budizme ir Buda labai mėgo mokyti palyginimais. Tai sakydavo tos kančia, ypač tos 4 rūšių kančia, gimimas, senėjimas, lygos ir mirtis. Tai kaip mes eitume ir kažkas tai mus šautų strėlę, bet vietoj to, kad mes kažką dėl to darytume ir ateina, susirenka aplink žmonės ir nieks nepadeda tos strėlės ištraukti, bet tyrinėja, iš kur čia ta strėlė, kas ją šovė, kur jinai buvo pagaminta. 근데 사실 생로병사 하는 거는 이 독화살과 같은 거예요. Taigi ta mirtis, gimimas, mirtis, senėjimas ir lygos tai yra kaip gauti tą strėlę. 근데 저 예를 들자면 제가 아팠을 때 나는 왜 우리 부모님들이 나를 이렇게 아프게 낳아줬지? 이걸 계속 원망만 하고 있으면 내가 나았을까요? 죽었을까요? Ir aš galvoju, pavyzdžiui, kai aš labai sirgau ir jeigu tada, kai aš buvau dar nelabai, kai buvau maža ir jeigu aš būčiau galvojus, turėjus kažkokią nuoskaudą, kodėl mano tėvai mane pagimdė tokią ligotą, kodėl man tokia liga, jeigu aš būčiau labiau paskendus tokiuose mintyse, ar aš būčiau pasveikusi. 근데 쉽게 낫지 않았을 겁니다, 아마. Aš manau, kad tikrai nebūčiau lengvai pasveikusi su tokiomis mintimis. 저는 제가 전생에 어떤 성근이 있었는지는 모르겠으나 제가 아프면서도 늘 사유하는 그런 어떤 습관이 생겼고 사유하면서 내가 어디서 왔을까, 어디로 갈까, 내가 이 죽음을 받아들이는 그런 순간이 있었어요. Bet vietoj to, kad turėčiau nuoskaudas, man įsivystė tiesiog žiūrėjimas gilin, iš kur aš atėjau, ar kur aš išeisiu, be jokios nuoskaudos. 이 병에 대한 것을 받아들이게 된 거죠. Ir to dėka tiesiog tą ligą natūraliai kažkaip pavyko priimti, kad tiesiog taip dabar yra. 언제든지 제가 죽는 순간까지 내가 최선을 다하리라. 그리고 부모님들이 저한테 정성 들여 케어하는 그 부분에 있어서 부모님을 원망하지 않고 감사한 마음을 생각하게 되었습니다. Ir atsirado tos pojūtis, kad bet kada galiu mirti. Ir tai yra irgi nei blogai, nei gerai. Tai yra natūralu, galiu mirti. Ir tėvams nebuvo jokio pykčio, tik tai padėka. 그리고 나중에 불교 서적을 제가 만나서 공부를 해보니까 그것은 부모님의 탓이 아니었고 내 업의 탓이었다라는 것을 제가 받아들이게. Paskiau jau, kai pradėjau domėtis budizmu ir sužinojau daugiau apie Budos mokymą, tai pamačiau, kad čia nieko bendro neturi su tėvais, tai tiesiog buvo mano atsinešta karma. 이것은 쉽게 예를 들자면 여러분들 직장이나 사업장이나 가족간이나 어떤 인간관계에서 어떤 스트레스를 받거나 고통을 받거나 이럴 때
누구 상대방을 탓하거나 그 상대방이 나를 괴롭히는 그 원인을 분석하려고 하거나 이래서는 안 된다는 거죠. Taigi aš noriu tuo pavyzdžiu, aš noriu pasakyti, kai mes turime kažkokią taip vadinamą kančią, ar darbe, ar su kažko labai nesutariam, tai nereikia kaltinti to išorinio kažkokio tai objekto. 계속 괴롭히는 두 번째 화살을 만드는 격이다. Tai yra, kai jeigu mes jau kaip gimdami gauname tą pirmą strėlę, neišvengiamą, o paskiau kaip mes reaguojame į tuos dalykus, kurie kyla, visos tos kančios, lygos, kaip mes tai reaguojame, jeigu mes reaguojame kažką kaltinam aplinką, nepatenkinti kažko, tai būdą prilygino kaip savo įsismeigti antrą strėlę. 만약에 그런 관계 속에 여러분들이 지금 살아가면서 그런 관계 속에 있다면 지금부터 자기를 괴롭히는 사람에게 아, 저 사람이 나를 어떠한 연유로 괴롭히고 있거나 이거는 다 전세에 내가 어떤 인연이 있어서 나를 괴롭히는 거니까 내가 충분히 받아들이고 그리고 내가 더 잘해주려고 노력해야 되겠구나 이렇게 생각하십시오. Jeigu kas nors iš jūsų yra tokioje situacijoje, kad jūs galvojat, kad jūs kažkas kankina, kažkoks žmogus ar kažkokia gal situacija iš išorės, tai pažiūrėkite į save, giliau pažvelkite tiesiog į save ir tai iš išorės tas niekas negali jūsų kankinti. Tai tiesiog priimti ir pasimokyti, kaip tai priimti situaciją tokią, kokia jinai yra. 물론 쉽지 않은 일입니다. Tai nėra lengva. 그러나 자기가 두 번째 화살을 만들지 않는 게 가장 중요하다. Bet mūsų gyvenime tai kaip labai svarbus tikslas yra neįsidurti savo tos antros strėlės. Mes jos galime išvengti. Jinai nėra būtina. 그래서 오늘 여러분들을 이렇게 만나서 여러분들 삶 속에서 스트레스도 있고 고통도 있고 여러 가지가 있을 텐데 그 중에서 누구나 다 맞이하는 첫 번째 화살은 모두가 다 맞이하는 화살인데 그 화살을 자기 안에서 두 번째 화살을 더 이상 만들지 않는다는 것을 여러분들이 깨달아 주시면은 오늘 여기까지 오신 보람이 있지 않을까 싶습니다. Taigi norėčiau, kad jūs giliai įsisąmonintumėt, kad ta pirma strėlė, tas gimimas, mirtis, lygos ir senatvė yra neišvengiama. Bet ta antra, kurią mes įsidūrėme savo reaguodami į viską, kas vyksta, neigiamai reaguodami, tai yra išvengiama ir kad nėra būtina mums tą strėlę savo durtis. Jeigu jūs tai giliai įsisąmonysite, tai jau šito vakaro kaip tikslas yra pasiektas. 제가 스님으로 부처님 제자로 이렇게 살아갑니다만은 저에게도 완전히 고통이 떠났다라고 말할 수 없습니다. Ir net ir aš gyvendama kaip vienuolė visą gyvenimą ir praktikuodama, vis tiek aš negaliu pasakyti, kad aš visiškai neturiu jokios kančios. 왜냐? 저도 감정 있는 인간이기 때문이죠. Todėl, kad aš irgi esu žmogus su jausmais. 누군가가 나를 괴롭힐 수도 있고. Ir taip pat ir mane kažkas gali sunervinti, kažkoks žmogus. 또 내가 누군가의 괴로움이 될 수도 있고. Ir aš taip pat galiu sunervinti kažką kitą. 근데 사실 지금까지 살아오면서 제 삶을 쭉 돌아보면 저는 열심히 사는 것밖에 없어요. Bet jeigu aš pažiūrėčiau visą savo gyvenimą, vis tiek aš matau, kad aš stengiausi iš visų jėgų. 열심히 살아서 제가 제 얼굴을 바라보시면 제가 아주 잘생겨가지고 비주얼, 그러니까 이 TV에 맞는 얼굴은 아니지만 요즘 시대는 개성 시대라서 이런 얼굴도 TV에 잘 나오더라고요. 아니 빨리 그걸 그대로 통역을 해야 내가 다음 설명을 하지. 괜찮아. 그래서 나는 내가 말하는 걸 그대로 해줘야 내가 그 다음 말을 한다고. 그래서 얼굴 잘 그다음 너 이어서. 그런데 내가 열심히 라디오하고 TV 방송을 하다 보니까
나도 모르게 내가 누군가의 시기의 대상이 되어 있더라는 거지. 그럼 누군가에게 나는 고통을 주고 있는 거야. 난 열심히 사는 것밖에 없어. Kadangi Korėjoje yra labai svarbu, kaip jau pasako, kad išvaizda, kaip tu atrodai, tai yra vos ir ne vienas svarbiausių dalykų. Ir kadangi jinai pasako, kad jinai neįtelpa į tos standartus, skaitosi, kad blogai atrodo. Ir tai negalėjo daug paveikti žmonių, nes dažniausiai tik tai labai gražūs žmonės būna televizijoje, televizijoje. Bet jinai buvo labai, kadangi jos yra neblogas balsas, jinai galėjo būti radijoje. Ir pati nežinodama, nors jinai atrodo, kad jinai labai stengiasi ir gyvena iš visų kiek įmanoma jėgų, bet to pati net nežinodama ir nepažinodama net tų žmonių, ir jinai jau kažkam netgi gali sunervinti ir netgi sukelti kažkokią kančią, o kažkam atvirkščiai, gal kažkokį džiaugsmą suteikti, to pačiai net nežinant. 그래서 살아가면서 누군가에게 본의 아니게 고통을 줄 수도 있고 내가 누군가로부터 고통을 받을 수도 있다. Taigi mes net patys nežinodami, mes nežinome, kartais žinome, bet labai dažnai mes nežinome, kada mes kam suteikiam džiaugsmą, o kažkam suteikiam kančią. 근데 나 때문에 시기 질투해서 고통을 받는 거는 그 사람의 몫이고 내 스스로가 누군가를 바라보면서 내가 누군가를 시기하거나 질투하거나 그런 마음은 전혀 없다, 나는. Bet tas žmogus, kuris dėl jūsų patiria kančią, nors jūs net to nežinote, tai yra to žmogaus reikalas. Jūs dėl to nieko negalite padaryti. 왜냐하면 나는 내 능력대로 최선을 다했다. Nes aš taip pat taip supratau, nes kadangi aš stengiausi, padariau viską, ką galėjau, praktikavau, kiek galėjau. 내가 생각할 때 내 능력 이상으로 뭔가 역할을 하고 있다. Ir aš negaliu daugiau padaryti, negu aš jau stengiausi. 내가 학자는 아니지만 대학의 부총장급의 소임도 살면서 내 능력 이상으로 나는 어떤 역할을 했다라고 생각한다. Taigi aš padariau viską, kiek galėjau ir dar daugiau netgi, aš taip manau. Bet buvo žmonių, kurie turėjo buvo nepatenkinti manimi, kažkokių jausmų, pavydų arba kažkokio pykčio turėjo. 한국에서 불교 TV하고 라디오 방송이 2개가 있는데 방송을 진행하는 사람이 내 나이 때는 그렇게 많지 않았고 내가 2번째 방송 진행을 하는 사람. Korėjoje yra budistų 2 televizijos ir kelios radijos, tai aš taip pat tenai toj budistų televizijoje turėjau kelias laidas. 그래서 목소리가 많이 알려져 있고 또 얼굴은 이제 TV 방송을 또 거의 한 10년 이상 했지. 그러다 보니까 얼굴이 많이 알려져 있는데 내 스스로가 2번째 화살을 만들지 않으려고 부처님의 제자, 불교 수행자로서 나는 최선을 다할 뿐이다. Taigi, kadangi aš jau iš pradžių buvau labai ilgą laiką radijoje, tam budistiniam radijoje, paskui televizijoje ir tapau, kaip žmonės jau mane galėjo pažinti ir dar dėl to visokių apkalbų ir visokių kitų dalykų, bet aš tiesiog stengiausi, kad tai, kas vyksta, kad tai netaptų man antra strėlė, kurią aš savo įsiduriu. 내가 사민이 그 시절, 이제 20대 그때는 내가 아는 스님이 너무 예쁘게 생겼었어. Kai aš buvau tik pradedančioji vienuolė, viena pažįstama, kita vienuolė buvo labai labai graži. 너무 예쁘게 생겼는데 어떤 생각을 했냐면 우리가 아침 예불 할 때 발언문을 하잖아. 문화명자 면삼도 견화형자 득해탈이라. Ir Korėjos budizme yra tokia giesmė, kai iš ryto gėda prieš būdą ir viena dvi iš tos giesmės eilučių yra, kad aš pasiryžtu, kad praktikuoti tiek,
kad žmonės pamatė mano išvaizdą, mano kūną, mano formą, kad pamatė mano formą, gautų nušvitimą ir išgirdę mano vardą, gautų nušvitimą. Tai yra tos dvi eilutės labai svarbios. 불교 수행자들이 수행하고 기도하고 해서 자기의 어떤 법력이나 덕을 쌓아서 누군가가 내 이름을 들을 때 마음 안에 있는 사막도를 면하게 해주시고 그리고 멀리서라도 내 모습을 딱 이렇게 바라볼 때 해탈을 얻게 하는 그런 수행자가 되어야 된다라고 늘 발언을 하고 있다. Tai visų vienuolių yra tikslas praktikuoti tiek, kad vien tik tavo forma jau kažką labai įkvėptų ar praktikuoti ar kažką patirti ir tau net išgirdus tavo vardą taip pat įkvėptų kažkaip tai juos. 그래서 누군가가 저를 알아보고 이렇게 아유 스님 방송 잘 보고 있습니다라고 하면 나는 더 노력해야 되겠구나라고 마음으로 다짐을 하게 되고 또 머리가 하얀 노보살님들이 가던 길을 멈추고 합장하고 다 이렇게 절을 할 때 난 다시 한번 내가 불교 수행자구나 내가 더 덕을 쌓고 내가 더 수행력을 깊게 해서 더 많은 사람들에게 더 좋은 가르침을 줄 수 있어야 되겠구나라고 나는 다짐을 하고. Tai kartais einant gatve Korėjoje tenka susitikti tokias senutės budistės, kurios iš tolo taip labai nuolankiai lenkėsi vienuoliams. Ir tada man tai vėl primena, kodėl aš tapau vienuolė ir kad vėl turiu praktikuoti stipriai. 그래서 여러분들이 불교 수행자는 아니지만 그래도 오늘 이 시간에 이렇게 와서 이 자리에서 1시간 반 정도 우리가 같이 하는 이런 시간들 그리고 가끔 이 공간에서 만나가지고 일본에서 오시거나 뭐 또 기공을 하시거나 이런 거를 수련을 한 그런 인연으로 여러분들께서도 누군가가 다리우스 이름만 생각해도 기분 좋아지고 또 다리우스 모습을 딱 보면 아 나도 저런 불자가 되어 봤으면 좋겠다 닮고 싶다 이런 마음을 낼 수 있도록 살아야 되는 거 아닌가. Taigi mes taip pat, ir nesvarbu, ar jūs praktikuojantis budistai, ar jums tik įdomu, ir net nesvarbu kokios religijos, bet stenkimės gyventi taip, kad žmonės vien tik išgirdę mūsų vardą jau gautų kažkokį tai įkvėpimą ir pamatę mūsų kūną, mūsų formą, mūsų kaip iš tolo, iš arti ir kad taip pat mes įkvėptume juos. 앞으로 이 공간에서 뭐 불교 수행자가 오든 기공을 배우든 태극근을 배우든 무엇을 배우더라도 또 명상을 하든 무엇을 하든 여러분들의 삶에 조금이라도 도움이 되길 바라고 여러분들 모습이나 이름을 들을 때 꼭 누군가에게 기쁨을 줄 수 있는 그런 여러분이 되어 주시면 좋겠다. Taigi linkiu jums, ar jūs praktikuojate cigūną, ar jūs praktikuojate japonų zen, ar korėjiečių zen, ar dar bet ką jūs ir praktikuotumėt, kad tai taptų, kad kitiems ta jūsų praktika neštų džiaugsmą ir įkvėptų juos. 제가 오늘 전하고자 하는 의미를 우리 원보스님이 제대로 전했는지는 모르겠으나 아마도 여러분들한테 말이 통하는 분이기 때문에 더 잘 전했으리라고 생각을 하고 오늘 여러분들하고 함께한 시간 여기서 마무리를 하고 질문을 받도록 하겠습니다. Tai nežinau, ar čia mane gerai išvertė, bet tikiuosi, kad kažką išvertė, jūs sėdėjote iki galo ir lik ir supratot. Ir tuo aš ir baigiu šitą kaip kalbą, o toliau, jeigu jūs turite klausimų, tai galite uždavinėti. 궁금한 거 있으면 꼭 오늘 시간에 했던 얘기 아니라도 Nebūtinai apie tai, ką mes čia dabar kalbėjom, apskritai, bet ką galite klausti. 마음 수행하는 과정, 저 뒤에. Aš vis turiu paprastu filosofiniu šitą. Apie mitybą ir fizinį aktyvumą. Jūs ką valgot? Vienuoliai. Jo. Sunimdil musun umshik moko kurigo undong ku khananji anane umshik kurigo umshik dan algo shpa sunimdil suhengjan.
이제 한국 불교, 일본 불교 예를 들자면 한국 불교, 일본 불교, 티베트 불교, 중국 불교 이렇게 다양한 나라의 불교가 있어요. Yra įvairių rūšių budizmas, kur yra japonų budizmas, koriečių budizmas, tibetiečių budizmas. 인도에서 불교가 생겨났어요. Budizmas atsirado Indijoje. 인도에서 불교가 생겨날 때 부처님께서 제자들에게는 음식을 제가불자들이 제공해주는 음식을 다 먹으라고 했습니다. Kai budizmas atsirado Indijoje, tai Buda mokė vienuolius valgyti tik tai iš aukų, tai ką žmonės paaukoja. 단 육식을 하되 내가 죽이지 않은 것, 내가 죽는 걸 보지 않은 것, 나를 위해서 죽지 않은 것, 그리고 저 시중에 나와 있는 육식은 다 스님들은 먹어도 된다. Ir gali būti, ir tais laikais net ir paukodavo mėsą, taip pat valgydavo vienuoliai, bet būdavo svarbu, kad ta mėsa, kažkoks gyvūnas nebuvo nužudytas būtent dėl to vienuolio, kad jis pats jo nenužudė ir kad nieko bendro su juo neturi, tada jisai gali valgyti tą. 아주 좋은 질문을 해줬는데요. 각 나라의 그런 수행자들의 그 음식 문화를 이해할 수 있는 질문이에요. 그런데 인도에서 불교가 중국으로 전해지고 중국에서 한국으로 전해졌습니다. Toliau tas budizmas plito iš Indijos į Kiniją, iš Kinijos į Koreją. 그래서 인도에서는 음식을 가리지 않고 불자들이 제공해주는 거 무조건 다 먹으라고 했고 단 걸식을 하되 7집만 딱 걸식을 해야 돼요. Taigi Indijoje valgė, ką tik duodavo žmonės, įmesdavo į tą dubenėlį vienuoliui, bet tik tai buvo tokia taisyklė, kad galima eiti prašyti išmaldos ne daugiau kaip per 7 namus, negalima eiti daugiau. 마을에 들어가서 차례 7집을 Ir 가는데 iš eilės, reikia eiti iš eilės, neišsirinkinėti, va čia gal šitas geresnis. 부잣집도 있고 가난한 집도 있어요. Nes koks be papultų namas, eiti vieną paskui kitą 7 namus. 가난한 집은 음식이 그다지 좋지 않을 거고 부잣집은 음식이 좋을 거예요. Nes kai kurie vienuoliai būdavo, kad vien tik norėdavo eiti pas turtingus, o kai kurie kaip tik pas neturtingus. 그렇지만 부처님 제자들은 가난하다고 음식을 안 받거나 부잣집이라고 해서 많이 받거나 이렇게 하면 안 됩니다. Tai Buda pasakė, kad neskirstyti, o eiti iš eilės kiekvieną namą. 지금도 남방에는 그 전통이 이어지고 Ir iki 있어요. šiol ta taisyklė Pietų Azijos budizme yra išlikus. 그런데 부처님 당시 때 부처님 제자 중에 한 분이 가난한 집만 다니면서 탁발을 했어요. Bet buvo vienas Budos mokinys, kuris nusprendė, kad jis eis tik tai pas neturtingus žmonės. 부처님이 왜 그러냐 하고 질문을 했습니다. Tai Buda paklausė, kodėl tu taip darai? 그 제자의 답변이 그 가난한 집이 더 복지할 기회를 많이 주고 싶었다. Tai tas vienuolis atsakė, kad aš noriu sudaryti, kad tiems neturtingiems žmonėms atsirastų daugiau progos gauti gerą karmą. Jeigu jie man duos to maisto, tada jie turės nuo to gerą karmą. Tai aš čia tai darau dėl jų. 근데 이제 불교가 중국으로 전해졌는데 중국에서는 인도하고 기후 조건이 달라요. 여러 가지가 생활 전통이 달라요. 그래서 중국으로 건너와서는 음식 문화가 주거 문화가 바뀌게 됩니다. Tai čia tada Buda, kaip prieš tai sakė, kad neskirstyti. Ir tam vienuoliui netgi atrodo, kad daro kažką labai gerą dėl tų žmonių, net ir tai neskirstyti, o eiti vieną iš eilės. Bet po to, kai budizmas jau iš Indijos perėjo į Kiniją, tai irgi pristaikė prie to šalies, nes ir kitoks klimatas, ir žmonių supratimas kitoks, ir truputį kito, ir maisto kultūra. 그래서 주거 문화가 바뀌면서 그 사원 안에서 음식을 다 해먹게 되고 그러다 보니까 이 살생하지 말라는 우리 출가 수행자는 계율을 받게 되는데 살생하지 말라는 계율이 가장 중요한데 그 계율이 중국으로 전해지면서 이제 육고기를 먹지 않는 계율이 생겨난 거죠. Tai kai atėjo budizmas į Kiniją, tada pradėjo, kadangi ten yra pakankamai šaltas klimatas,
Tai pasikeitė rūbai vienuolių, bet ir pradėjo tą maistą gaminti šventyklose. Ir tada atsirado tokia taisyklė, kadangi yra vienas iš 5 budistų įžadų, pirmas įžadas yra nežudyk. Ir būtent nuo to įžado išsivystė, kad ir nevalgyt mėsos. 거기에 더해서 오신채를 먹지 않는 전통이 생겨났습니다. O taip pat prie to dar prisidėjo, kad nevalgyti svogūnų ir česnako. 오신채라는 거는 건강하게 만드는 음식이에요. Bet iš tikrųjų svogūnai ir česnakai ir dar yra 3 rūšis tokių žolių, kurios uždraustos valgyti, bet jos yra tik ten pas mus nėra. 그 음식을 먹고 너무 건강해지면 욕망이 너무 치성해진다. Iš to, pavyzdžiui, svogūnai ir česnakai kūną padaro labai sveika. Labai sveika yra kūnui, bet jeigu kūnas bus mūsų labai sveikas, tada atsiras labai daug aistrų. 그래서 한국에는 중국에서 이제 불교가 한국으로 전해지면서 그게 더 견고해지고 해서 처음에는 음식을 육식도 안 하고 오신채도 안 먹고 이게 이제 한국에서 정착이 되었으나 지금 현재는 워낙에 이제 기후도 변하고 또 세상이 많이 부처님이 이제 열반하신 지 2568년이기 때문에 세상이 많이 변해가지고 음식 문화도 달라지고 있다. Tos taisyklės iš Kinijos lygiai taip pat perėjo į Koreją ir kad iš pradžių buvo tas griežtai, kad nevalgyti mėsos ir nevalgyti svogūnų ir česnakų, bet dabar, kadangi keičiasi ir visuomenė, ir budizmas, ir vienuoliai kartu keičiasi, ir ta taisyklė jau po truputį keičiasi. 우리가 계율은 육식을 안 먹는 계율을 받지는 않았으나 모두 다 선택적으로 채식을 하고 있고 또 아프신 스님들은 병을 치유하기 위해서 육식을 하고 있다. Dabar taip atsiranda truputį kaip lankstumas, šiaip šventyklose, Korėjos šventyklose nevalgo, valgo veganiškai ir nevalgo česnakų ir svogūnų, bet būna kartais, jeigu vienuoliai serga arba seni vienuoliai ar dėl sveikatos, tada valgo ir tai yra normalu ir valgo tada. 이거는 이제 우스갯소리인데 한국, 중국, 일본 이 한중일 불교 문화 교류 대회를 할 때 한쪽에는 채식, 한쪽에는 육식 다 먹는 거 이렇게 뷔페로 차려요. 그러면은 중국 스님들, 뭐 대만 스님들은 다 채식, 이쪽에 일본 스님들은 다 육식, 그다음에 한국 스님은 드시는 분은 있죠, 안 드시는 분은 있죠. Tai Korėjoje tie vienuoliai taip juokauja apie tą mėsos valgymą. Tai jeigu, pavyzdžiui, susitiktų kiniečių vienuoliai, japonų vienuoliai ir korėjiečių vienuoliai, tai būtų kiniečių vienuoliai vien tik tai valgytų vien tik tai veganiškai, tada japonų vienuoliai daugmaž žuvį ir mėsą valgytų, o korėjiečių vienuoliai pasidalintų, kai kurie valgytų tik tai vegetariškai, kai kurie valgytų taip pat mėsą arba žuvį. Tai nėra tokio labai taip griežtai Korėjoje dabar tokia taisyklė. 그리고 중요한 것은 살생하지 말라는 것이 가장 중요하고 음식은 우리 계율 안에서 우리가 선택적으로 자기가 열고 닫고 막고 우리가 처음에 수행할 때 그 부분을 개차법을 잘 가르치기 때문에 예를 들자면 내가 출가하고 나서 몇 년 후에 우리 고향집을 갔어요. 아파가지고. Tai mes labiau galvojame, kad nereikia tokio griežto draudimo nevalgyti mėsos, tai turėtų būti kiekvieno žmogaus asmeninis pasirinkimas, ypač pagal savo kūną, kai kuriems gal ir jos iš tikrųjų reikia. Tai kai aš buvau jauna vienuolė, aš pirmą kartą aplankiau savo šeimą. 우리 부모님은 불자이기 때문에 물론 이제 딸이 스님이라서 출가해갖고 아파갖고 왔다고 해서 집안에서 생명을 뭐 죽이거나 그러진 않았어요. 네. Kadangi jos tėvai yra budistai, tai jie žinojo, kad dėl jos negalima nieko nužudyti, tai jie šito nepadarė. 근데 만약에 부모님이 내가 아파서 왔다고 집에서 키우는 닭을 만약에 잡았다, 그럼 그거는 먹으면 안 되죠. Jeigu jie būtų, pavyzdžiui, augina kažkokią vištą ir dėl manęs būtų ją nužudę, tai aš negalėčiau jos valgyti, negalima jos valgyti. 이미 그 닭은
나를 위해서 죽임을 당한 거기 때문에 Nes jisai žuvo dėl manęs. 그 원한이 생기기 때문에 안 된다는 거죠. 예, 그렇지만 저 시중에 나오는 걸 사다가 스님 병을 고치기 위해서 뭐 곰탕을 한다거나 뭔가를 조리를 한다면 그거는 먹을 수 있죠. 근데 곰탕을 그 몸을 이제 일으키기 위해서 해줬는데 나는 하나도 못 먹고 우리 친구 스님이 따라가서 먹었다. 설사를 다 해버리니까 안 받아들여가지고. Bet kadangi mama žinojo, kad aš visą laiką labai ilgai sirgau, tai vis tiek jį paruošė man mėsos. Ir aš kažkiek jos valgiau, nors aš iš tikrųjų net negalėjau per daug jos valgyti, nes nepriėmė kūnas, bet kažkiek vis tiek valgiau vien dėl to, kad jinai ją paruošė dėl manęs. 그래서 어쨌거나 이 수행자들의 음식 문화는 그 나라의 어떤 상황에 따라서 기후 조건이나 이런 모든 거에 따라서 변할 수 있다. 이렇게 이해를 하시면 좋겠다. Taigi dėl to valgymo kultūros tai čia priklauso nuo šalies, labai nuo situacijos, jeigu ar karšta šalis, klimatas ar karštas, ar šaltas. Ir taip pat nuo žmogaus asmeniškai, čia yra asmeninis pasirinkimas. 우리나라는 기후 조건이 좋아서 안 먹어도 되지만 티벳 같은 아주 악조건, 기후가 안 좋은 데는 당연히 먹어서 지방질을 많이 쌓아야 수행을 할 수 있어요. Nes, pavyzdžiui, Korėja iš tikrųjų nėra šaltas labai klimatas, ten galima gyventi ir be mėsos, bet, pavyzdžiui, kokiam nors Tibete neįmanoma gyventi be mėsos ir vienuoliams. 그래서 이해가 되시는지? Gerai, ar dar ką nors pridurti? 전반적으로 내가 설명을 했어요. 그 아주 좋은 질문이에요. Sako, geras klausimas. 또 senėjimas, ligos ir mirtis, kuom tada užpildyti tas visas likusias erdves, kad pamirštum tai? Kokias erdves gyvenimą, kuom užpildyti? Nes tu tokia gaunasi, kaip ir prasmės beveik nelieka, reiškia, yra kažkokie tarpai tarp viso to, kad tu pamirštum iš viso, kad jos egzistuoja tos kančios. Nes jeigu suvoki, tai pakankamai žiauru. Teonas obuto segno pyongsa isoso igo kipi senga hamion nomu inseng nomu mu wimi omnungo kata nomu janinnan inseng kata otoke sarade koton soko socialno soko segno pyongsa 어떻게 이미 찾아야 돼요? 어떻게 살아야 돼요? 생로병사 하는 거는 누구나 다 생로병사 하는 속에 있기 때문에 그걸 깊이 있게 생각하라는 건 아니고 생로병사 하는 근원적인 네 가지 고통을 우리 모두가 다 갖고 있다. 근데 그리고 깊이 생각하게 돼요. 생로병사를 깊이 생각하신다고? 네, 모든 사람 깊이 생각하면 깊이 생각하게 돼요. 왜 태어났을까? 그런데 그 생각을 할 때는 뭔가 원인이 있을 거란 말이지. 왜? 무엇 때문에? 아니 스님 잠깐만 그 중간에 뭘 채워야 자기 인생 이런 벌써 무서운 생로병사 있기 때문에 인생 뭐로 채워야 돼요? 생각 안 할 수 있어요. 생로병사에 너무 집중하면 안 되고 내가 아까 얘기했잖아요. 나는 지금 이 순간에 최선을 다할 뿐이에요. 이 순간이 과거가 되고 미래가 돼요. 내가 이미 전에 태어난 걸 걱정할 필요 없고 누구나 다 늙어가고 누구나 다 병드는데 병이 들면 병을 그냥 그대로 받아들이면 되고 또 조금씩 이제 네가 내 말을 잘 알아들으니까 설명을 하고 그 다음에 죽는 건 누구나 다 죽는 거예요. 그걸 받아들이면 돼요. Tai pirmiausia, kai mes patiriam tas keturios, pavyzdžiui, susirgam arba matom, kad senstam, tai nereikia stengtis užmiršti tai, nes tai yra. Tai užmiršti, uždangstysi, tai vis tiek tas bus. Nėra, kad to neliks, tai ir bus. Tai geriau mokytis, kaip su tuo gyventi, kaip tai priimti, kai sergu, kaip tai nekaltinti kažką ar nenorėti, kad greičiau neliktų to skausmo, bet kaip su tuo gyventi skausmu, kaip jį priimti. Ir taip, o ko užpildyti tuos tarpus,
tai užpildyti šiuo momentu. Dabar va, esate šiuo momentu, ką jūs darote, tada jūs darote tai 100%. Jeigu jūs dabar sėdite, jūs klausote, jeigu jūs vairuojate, jūs tada vairuojate. Užpildyti šiuo momentu, kiekvieną tarpą. 왜냐하면 그 생로병사를 깊게 생각할 때는 분명히 뭔가 원인이 있을 거다. 어느 때 가장 그게 깊게 생각이 되는지. Kada jums būna, kai mes tas liūdniausias, kai apima tokia liūdnos mintis apie mūsų tas 4 kančias, apie gimimą, apie mirtį, apie senėjimą, kada tos mintis ateina, irgi reikia stebėti, kada jos mus apima labiausiai. 이 세상에 영원한 건 하나도 없어. Tai nereikia tos stengtis uždangstyti. 글쎄, 그래서 어느 때 가장 그 두려움이 큰지. O kada, noriu jūsų paklausti, kada jums iškyla ta didžiausia tokia kaip ir, baimė gal tų kančių, arba ta pati kančia? Man kaip tik visiškai neiškyla. Ir pas mane atvirkščiai yra bėda, kad galimybės yra didelis, o norai maži. Bet aš tiesiog pastaraisiais metais teko išlydėti seneliai, iš labai arti mačiau tą visą išėjimo procesą. Ir net, ir gal nereikėjo to matyti ir karsto įvažiavimą į ugnį. Ir aš tiesiog, man kažkas įvyko, bet aš supratau ir jų tą išėjimą labai skirtingą ir kaip tik laikymasi to gyvenimo. Ir aš tokia pradėjau projektuoti, kad gal tada geriau kaip tik išeiti greičiau, atsisakyti vaistų ir kaip tik nevalgyti, arba tą jų kabinimas į gyvenimą, kaip tarsi jau atrodo nėra prasmės. Jų akis jau yra ten, o kūnai čia. Tai vat, po to man toks iškilo klausimas, kad aš pamačiau, kaip viskas yra trapu ir toks kaip vienas didelis žingsnis yra gyvenimas. Ir kaip kiti bijo išeiti, aš ne apie save labiau, ką žmonėms sakyti, kurie bijo. Czego kénycsogorok, kuron szengek mányik hadzsána, csuknungo domus obcsána ancsiman, olma mödnöncsenye kakaun halabodjágo do kakaun tarancaram Čukum nomu kakai pasojo, apugo krigo čukungo nomu kakai panende krigo kusaram dil čukun saram dil čuki čone nomu salgo šipun go keso kut kaje otoke yra do salgo šipun maum pojosojo, kuron saram isuman otoke marke de mo čuki nomu čuki čikčone yra do polso čuki musojo, achik do salgo šipojo, kuron saram ente otoke marke do. 어떻게 도와줘야 돼요? 그런 사람한테. 우리 스님들은 그 불자들의 죽음을 너무나 많이 보고 있기 때문에 이제 그러한 지금 말씀하신 그런 경우를 우리가 자주 만난다. Iš tikrųjų, vienuoliai labai gyvena su tuo, ką jūs pasakojate, nes dalyvauja, kai žmonės miršta, ateina prieš mirtį ir paskui kai miršta, jau daro ceremonijas, labai 이프라스tas 다리kas matyti mirti labai arti vienuoliams. 돌아가셨을 때 우리가 시다림을 늘 가잖아. 그래서 죽음을 많이 보는데 이제 돌아가시기 전에 병원에 가면 불자들은 이미 그걸 다 받아들이고 있고 또 불자로서 그 생로병사의 그 부분에 대해서 아직 받아들이지 못하는 사람들은 누구나 다 생명체는 중요하기 때문에 죽기 싫은 건 아마 다 그러지 않을까. 그 대신에 다음에 좋은 데 태어나서 좋은 삶을 받기 위해서 우리는 항상 만트라를 시켜요. Kai mes einam dažnai aplankom tos žmonės prieš mirtį ir labai dažnai žmonės, kurie praktikuoja budizmą, tai jie jau yra susitaikę, jie nebijo mirti, yra susitaikę, bet žmonės, kurie nepraktikuoja, jie iš tikrųjų labiau nenori mirti ir kabinasi iš paskutinių į gyvenimą. Tai mes mokom juos, kad mes mokom apie kitą gyvenimą, kad susitaikytų su tuo ir ten mokom tam tikras mantras, kad jie kartotų ir kad kitam gyvenime jie būtų gal ramesni ir atkimtų geresniam gyvenime. 그분이 만약에 천주교 신자라면 주님이 마중해 줄 것을 우리는 이제 극락세계나 뭐 천당 이야기를 하는데 만약 종교가 없으면 종교 없는 대로 평소 때 삶이 온전하고
잘 살았기 때문에 좋은 곳에 다시 빨리 올 거니까 너무 걱정하지 말라고 그렇게 늘 가족들이 옆에서 그걸 해줘야 된다. Tai aišku, jeigu yra, pavyzdžiui, prieš mirtį kažkoks žmogus, kuris katalikas, tai tada labai lengva sakyti, gali sakyti, kad tuoj susitiksi su Dievu, tai, taip nesvarbu, ką mes tikim, bet taip jį nuraminti. 왜냐하면 이 죽고 사는 부분에 대해서 우리가 산다는 것은 절대 영원하지 않아요. 이 세상에 존재하는 모든 것은 영원하지 않습니다. 우리 삶이 유한한 삶이에요. Tai mūsų visų gyvų būtybių gyvenimas yra laikinas. Tai, bet tą dalyką mes galim suprasti, nieks iš šono mums to negali sakyti, bet mes galim girdėti ne iki galo, bet giliai suprasti ir kaip su tuo susitvarkyti, su tą mintim ir su tą savo artėjančią mirtim, mes galim tik tai patys mes, niekas kitas už to negali už mus padaryti. 평소 때 여러분들이 명상을 하거나 이럴 때는 마음이 편안해지고 싶어서 할 거고 또 뭐 태극권이나 기공이나 이런 수련을 할 때는 그래도 하루를 살든 열흘을 살든 10년을 살든 죽을 때까지 좀 더 건강하게 살기 위해서 여러분들이 하는 거 아닌가. Ir mums pasitikti savo mirtį labai padeda praktika. Kiek, pavyzdžiui, jeigu, nežinau, kiek čia žmonės praktikuoja budizmą, bet meditacija, arba netgi ir tokio dalykai kaip ir cigūnas, ar kažkokios praktikos, kur mes truputį einame ir giliau į save. 불자들은 늘 스님들이 법문을 하기 때문에 그걸 잘 받아들이고 있다. 다른 아마 믿지 않는 분들보다는 죽음을 받아들이는 데 있어서 왜냐하면 다음 생에 또 태어날 거니까. Žmonės, kurie praktikuoja kažkokią praktiką budistinę, tai jiems yra lengviau priimti tą mintį apie mirtį ir eiti gyvenant link mirties ir paskui mirti, tai yra lengvesnis procesas. 다음에 우리 모두 떠날 때 다음에 꼭 좋은 곳에 태어날 것이다. 왜냐하면 금생에 살 때 내가 나쁜 짓을 안 했으면 다음 생에는 꼭 좋은 곳에 태어날 것이다 라는 확신을 갖고 여러분들이 살아가다 보면 죽는 순간에 그렇게 괴롭지 않을 거예요. Taigi svarbiausia praktikuoti, dėti visas pastangas į praktiką ir tada ir nebus ir tas kitas gyvenimas bus visai kitoks ir mirtis irgi nebus tokia baisi. 병이 들어 죽든 뭐 사고로 죽든 가서 그 모습을 보면 호흡이 딱 멈춘 상태는 그렇게 편안할 수가 없어요. 왜? 생로병사의 고통이 다 떠났기 때문에. Bet, pavyzdžiui, kartais tenka stebėti tą momentą, kai žmogui užgęsta, momentas, kai užgęsta gyvybė, kai sustoja kvėpavimas. Ir pastebėjus būtent tą momentą, labai galima pastebėti ramybę. Bent jau iš šios patirties tie žmonės, kur jinai matė, kai sustoja kvėpavimas ir kažkokia atsiranda ramybė. Nes nutrūko, baigėsi ta kančia, visiškai pasibaigė. 우리가 살아갈 때는 희노애락 속에서 얼굴의 근육이 막 싫을 때는 얼굴이 찡그려지기도 하고 기쁠 때는 막 웃기도 하고 그러지만 딱 숨이 호흡이 딱 멈추고 나면 그 얼굴은 세상에서 가장 아름다운 얼굴이에요. Ir tada, kai sustoja kvėpavimas tuo momentu ir staiga atsipalaiduoja visas veidas, nes mes šiaip įprastai mes stengiamės išlaikyti raumenis veikia tam, kad būtų tam tikras veidas, bet kai jau mirštam tuo momentu, staiga pasileidžia visi raumenis ir tada tas veidas yra pats gražiausias. 그래서 다음 세상을 의심하지 말고 여러분들 저 뒤에 보면은 보시, 지계, 인욕, 정진, 선정, 지혜 저 6가지 육바라미를 살아가면서 잘 실천하다 보면 다음 삶은 보장이 될 것이다. Jeigu dar yra žmonių, kurie vis dar pergyvena dėl savo ateinančios mirties arba turi kažkokią baimę, tai paskui jūs išeidami paskaitykite, ten yra užrašai, 6 paramitos, taip vadinamos, tokie mokymai. Ir juos pritaikykite savo gyvenime ir jums nebus jokia mirtis baisi. 이건 사실 불자들의 실천 덕목으로 우리가 가르치고 있다. 또 다른 질문 있으시면. 네.
Aš norėjau, klausimas labai susijęs su kolegės. Konkrečiai, kokios praktikos padėtų prisijaukinti mirtį? Vat konkretumo. Nouă pistancilor ciukum musau înțeram, meneacnan ciukum nu musau, an musopke o tokia kalsiusia. Ciukum an musopke. 사실 죽음이라는 거는 우리가 숨을 한번 내쉬었다가 들이쉬지 못하면 죽음이거든요. 근데 그 생사가 공존하고 있는 거를 인식을 못해서 그런데 뭐 죽음에 대한 어떤 쇼크가 있든지 그분은 어떤 죽음에 대한 게 뭔가 어렸을 때 어떤 그게 있지 않았을까? 트라우마 같은 게? 무서워요. 일반 사람 nu putem da ciukum musojo. 무서울까? Mirtis čia iš tikrųjų pagalvojus nėra toks ypatingas dalykas. Tiesiog vieną kartą... 비슷한 질문이라서. Vieną kartą tiesiog įkvėpiam ir tiesiog nebeliko iškvėpimo. Ne, tai yra iškvėpiam ir nebeliko, nėra įkvėpimo. Tai ir viskas, tai yra tokia paprasta mirtis. Mirtis yra paprastas dalykas. Tiesiog nėra vieno įkvėpimo ir pasibaigia. Bet čia kaip ir sakė, kad kiekvieną čia negali aišku, yra visų įvairių rūšių budizme, yra įvairūs mokymai ir Tibeto budizme labai detaliai aprašoma, kaip su tuo praktikuoti. Bet kaip ir sakė, kiekvienas savyje turi rasti tą, kaip susitaikyti su tą mintim, taip. Ir netgi nereikia, ir jeigu yra baimė, arba kaip sakė, kad uždangstyti, nereikia, kaip tik nereikia uždangstyti. Kaip tik leisti būti. Yra baimė ir tai yra labai išlaisvinantis dalykas. Kai aš jaučiu mirties baimę, staiga kažkokiu momentu, kažkokio situacijoje jaučiu stiprią mirties baimę ir pažiūrėti. Netapti tą baimę, bet pasižiūrėti, kas čia ta baimė. Tiesiog pajusti ir jinai dažniausiai netgi gali jaustis fiziškai kažkaip tai. Tiesiog leisti jai būti. Ir kai leidi jai būti, jinai nėra tokia baisi, jinai iš lėto ir dingsta. Ir labai tada yra kažkoks kaip nukrenta toks kažkokis krūvis. Ir vėl po kurio laiko vėl atsiras ta baimė mirties. Ir vėl tiesiog gerai, dabar yra mirties baimė, kaip aš ją jaučiu. Nieko nereikia daryti, tiesiog tegul jinai būna, jinai jau iškylo. Jinai iškylo, tai kas iškylo jau turi teisę būti. Mums nėra reikalos to kovoti. Mes galim su to kovoti, bet mes niekada nelaimėsim. Mes šiaip ar taip pralaimėsim. Tai kam kovoti? Tai iškylo, žiūriu. Baimė, tegul gerai, apėmė visą kūną ir sėdžiu. Dabar yra baimė mano kūne. Ir jaučiu. Ir aš jos nebijau, tegul jinai būna. Tai nėra nei gerai, nei blogai. Tegul jinai būna, kaip jinai jaučiasi, kaip aš ją jaučiu. Ir iš lėto jinai tada, jinai mūsų nevaldo. Mes ją turim pasirinkimą, mes su ją nekovojam, bet kai mes ją atkreipiam dėmesį, jinai iš lėto sumažėja. Ir jinai tada netokia baisi, ta mirties baimė. 죽음, 생과사는 늘 공존해. 그래서 불교에서는 찰나생이고 찰나멸이라는 말을 하지. 찰나찰나 우리는 늘 죽고 사는 건데. Taip ir sakoma, mūsų gyvenimas yra viena akimirka ir mirtis yra viena akimirka. Ne. Aš net atvirkščiai, šitą mirtį, taip užžiūrėt, man kaip įdomu ir smalsu, kas ten bus ir tas momentas. Nes porą kartą esu buvęs, jau išjungtas ir įdomu, kas ten toliau, kodėl ta baimė, kodėl aš vis bijoti. Tai ateis, bijoti beprasmiška ir man smalsu, man įdomu, ar čia normaliai pas mane galvoja. Man įdomu. Ce nu pandero, ce nu ciukum ce anko kunkumeo, ku oton kimigo, na ciunge oton sesangigo, ku nomu kunkumeo, ku nikim don kunkumago, 하나도 안 무서워요. 그래서 이거도 무정상인가? 궁금한 거. 비정상은 아니고 그 정신을 그대로 가지고 있다가 나중에 우리가 이 세상 여행을 마치고 떠날 때 그 정신을 그대로 갖고 가시면 돼요. Sako, tai nėra nenormalu, tai yra gerai. Kaip tik išlaikyti tokį protą yra gerai. 다음 생은 지금하고 똑같아. 왜냐? 부처님 말씀 중에
전생에 내가 뭐였는지 알고자 한다면 지금 네 모습을 봐라. 다음 생에 내가 죽고 나서 무엇이 될 건가라고 궁금하다면 지금 네 모습을 봐라. 네가 말하고 생각하고 행동하는 그대로 태어날 것이다. Tai Buda mokė, kad jeigu tu nori sužinoti, koks buvo tavo praeitas gyvenimas, tai pasižiūrėk į savo kūną. O jeigu tu nori sužinoti, koks bus kitas gyvenimas, pasižiūrėk į tavo protą. Tai jeigu jūs išlaiko tokį protą, kad nebijot mirties, tai bus labai ir geras. Ir kitas gyvenimas nebus baimės. Nu, tai yra gerai, kad jūs turite tokią protą. Tai yra retai turėti tokį protą, nebijoti mirties. 왜냐하면 별반 다르지 않는 것이 내가 생각하고 행동하고 말하는 그것이 응축된 그 정신이 다음 생에 또 오기 때문에 그래서 불교에서는 신구의 삼업을 청정하게 닦고 자기가 다음 생에 무엇이 될 건가를 꼭 목표를 설정, 원을 세워서 자기가 거기에 도달할 수 있도록 뭔가를 선업을 지어라 이렇게 가르치고 있다. Tai ir tas yra labai svarbu, iš tikrųjų, mūsų mintis, mūsų žodžiai ir mūsų veiksmai sukuria kitą gyvenimą. Kitam gyvenimą mes nusinešim visą tą tris dalykus, mes sukursim mintimis, kalba ir veiksmais, mes jau susikūrėm savo kitą gyvenimą. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, labai kažko bijosim, tai kitam gyvenime dar labiau bijosim. Tai dėl to tas yra labai svarbu, kai stebėti ir savo tą ir protą, ir kalbą, ir veiksmus. Aš labiau kaip žmona. 이 질문 다른 사람들 위해서 해서 왜냐하면 내가 한 사람 죽고 없어져도 이 세상은 그냥 이대로 존재해. 그래서 내가 죽고 그 다음 세상이 궁금하다. 그냥 이 세상은 이대로 존재하는데 자기의 업식만 다른데 어딘가에 의탁을 해서 태어난다는 거지. Aš mirštu, vienas žmogus miršta, bet pasaulis visiškai nepasikeičia. Viskas vyksta toliau, kaip ir vyko, ir mus labai greitai užmiršta. Tai tik tai vienas dalykas, kas persikelia toliau nuo manęs į kitą mano gyvenimą, mano mintis, mano veiksmai ir mano kalba. Tada sukuria mano kitą tą formą. 그래서 여러분들이 이제 지금부터 중요한 거 오늘 꼭 잊지 말아야 될 거 여러분들 옆에 있는 사람 가족들에게 최선을 다하고 사는 거 그리고 자기 스스로가 누구나 다 독화살을 한 번은 다 생로병사를 맞았는데 그 다음에 자기 스스로가 스트레스를 받거나 누군가를 미워하고 시기하고 질투하고 또 욕망을 너무 키워가지고 두 번째 화살을 만들지 않는 거 그것이 가장 오늘 오신 이 시간 중에 가장 중요한 거다. 꼭 기억하고 앞으로 잘 행복하게 살아가시면 좋겠다. 또 오늘 이 시간에 안 온 사람보다는 여러분들이 더 행복해야 되니까. Taigi šiandien noriu, kad prisimintumėt du svarbiausius dalykus, kurie yra šalia jūsų artimiausi žmonės, dėti visas savo pastangas, kad jie būtų laimingi šalia jūsų. Ir kitas dalykas, kad neįsidurkime savo tos antros strėlės, tos kančios, kuri yra išvengiama, kaip mes reaguojame į visas kitas kančias. Tai jeigu jūs išsinešite iš čia šitos du dalykus ir pritaikysite savo gyvenime, tai jau bus labai daug. 내가 다음에 한국 돌아가서 또 수행을 좀 더 해가지고 다음에 올 기회가 있을지 없을지는 모르겠으나 다음에 오면 또 만납시다. Ir tikiuosi, kad aš nežinau, ar dar kada nors vėl atvyksiu į Lietuvą, bet jeigu atvyksiu, aš vėl norėčiau jūs visus susitikti. 자, 마무리하기 전에 이제 질문 없으면 마무리하겠습니다. Ar dar yra klausimas? 자, 그러면 오늘 들은 이야기를 마지막 라스트. Paskutinis. Norėjau paklausti, o kaip keista tas negatyvias mintis į pozityvias tuomet? Manak bucsoncogin 생각이 많이 있을 때 어떻게 긍정적으로 생각으로 바꿔야 돼요? 그 부정적인 요인이 어디에서 일에서 오는 건지 아니면은 인간으로부터 오는 건지. Reikia stebėti, iš kur ateina tos negatyvios mintis, kur jų pradžia. Ar iš ko jos atsiranda? Ar jos atsiranda
nuo kažkokio išorinio kažkokios situacijos ar nuo kažkokio žmogaus, kur jų pradžia tų negatyvių minčių. 아니면 일도 아니고 사람도 아닌데 괜히 내 마음 안에서 아, 내가 왜 이렇게 생활을 잘 못하지? 나는 왜 직업을 좋은 걸 못 얻었지? 나는 왜 좋은 사람 못 만나지? 이렇게 자꾸 부정적인 생각을 하게 되는 건지. Ar kartais, aišku, būna šiaip tiesiog įprotis turėti negatyves mintis apie viską. Būna žmonės turi tokį įprotį. 만약에 일에서 부정적인 생각이 자꾸 생겨난다면 자기가 그 일을 더 잘할 수 있도록 노력을 하면 되고 또 사람으로부터 인간으로부터 어떤 부정적인 도대체 이 사람은 왜 나한테 잘 못할까? 나는 왜 저 사람이 괜히 밉지? 이렇게 생각할 때는 아 내가 전생에 이 사람하고는 필시 어떤 인연이 있는데 이 미운 생각을 없애기 위해서 내가 좀 더 잘해야 되겠구나. 그러면서 자기가 그것을 알아차리면 되는 거예요. Jeigu kažkokios mintis atsiranda, pavyzdžiui, dėl kažkokio žmogaus, kad jis kažką daro ir aš blogai apie tai galvoju, tai tada stebėti, tai ir kaip tik netgi pabandyti pasistengti daryti atvirkščiai, negu tos mintis sako, kažką gero daryti, kad gero kažką daryti, pavyzdžiui, tam žmogui, arba toj situacijai, jeigu mintis ten sako, ten, nu, čia tu nemokši, nieko negali, nežinau, kokios negatyvios mintis, bet kažkokios tai, kad save, pavyzdžiui, ten nevertinu savęs, aš nieko negaliu, kaip tik eiti priešais daryti priešingai, ką sako tos mintis, tai yra vienas iš būdų. 그리고 일도 아니고 사람도 아니고 내 안에서 그냥 아 내가 왜 이렇게 남들보다 능력이 없지? 나는 왜 이러지? 이런 생각이 자꾸 생겨난다면 아 내가 부정적인 생각을 하고 있구나라는 걸 먼저 알아차리고 그것을 바꾸려고 조금이라도 노력하는 삶이 되어야만이 부정적인 생각을 걷어낼 수 있어요. O jeigu yra tiesiog toks įprotis, kad tiesiog atsiranda negatyvios mintis apie viską, dažnioje situacijoje atsiranda negatyvios mintis, tai pirmiausia yra labai svarbu tas sąmoningumas stebėti. Kai atsirado mintis, tiesiog jas stebėti, mums nereikia daryti tai, ką jos sako. Stebi ir tada galima sakyti, va, vėl atsirado, nes tai nėra neuždėti etiketės, kad tai blogai ar gerai. Tiesiog vėl pas mane kaip priėmi, pastebėjai, atsirado negatyvi mintis. Ir viskas. Ir nieko nereikia daugiau daryti. 지금 이제 젊은 나이이기 때문에 충분히 우리가 이제 나 같은 경우는 지금까지 살아온 경험으로 내가 생각했을 때 이 부정적인 생각이 일어날 때 빨리 그것을 긍정적으로 바꿀 수 있는 힘이 마음에 근육이 생겨났어요. 근데 이렇게 이제 젊은 우리 청춘들은 아직 마음의 근육이 생겨나지 않았기 때문에 그 부정적인 생각이 일어날 때 그걸 누를 수 있고 변화시킬 수 있는 힘이 아직은 없어요. 그렇기 때문에 그 부정적인 생각을 적게 하고 없애기 위해서 이렇게 명상도 하고 수행을 하는 겁니다. Ir kuo daugiau žmonės praktikuoja ir jau kuo labiau jie tampa vyresni, jie jau moka kaip pastebėti greitai tas mintis ir jie moka, jau žino, ypač žmonės, kurie ilgą laiką praktikuoja, kad nepriimti jų kaip tiesos, tai tos mintis nėra kažkokia tiesa. Bet jaunystėje, tai, kai jauni žmonės iki 30 kokių metų, tai būna labai daug gali būti tų negatyvių minčių ir jos gali būti labai stiprios ir atrodo, kad jos turi labai didelę jėgą. Bet jas stebėti ir tas sąmoningumas labai svarbu, bet tą sąmoningumą išvysto praktika. Nežinau, ar jūs praktikuojate, bet jeigu nepraktikuojate jokios nei budizmo, nei nieko, tiesiog stebėjimas, sąmoningumas to jau užtenka. Pastebi, aš neturiu tuo tapti. Taip, dabar dėl kažkokių sąlygų atsirado tokia mintis. Tai yra sąlygotas dalykas, tai nėra mano ta mintis ir tai nėra tiesa. 내가 말은 짧게 했는데 길게 해요. 설명 조금 해주세요. 아무튼 조금 줄까? 내가 나이를 몇인지 물어봐도 될까? Galima paklausti, kiek jums metų? 26. 그럼 내가 이미 나는 출가했을 때인데 나는 이제 26 이전에 출가하기 전에 나도 그런 부정적인 생각을 했었어요. Aš irgi kai buvau, aš jau 26 jau buvau vienuolė, bet prieš tampant vienuolė aš irgi turėjau nemažai negatyvių minčių. 나는 왜 이렇게 아프지? 나는 왜 이렇게 못생겼지? 나는 왜 이런 부모님한테 태어났지? 이런 게
20살 전에 했어요. Iki 24 metų turėjau, iškildavo labai daug tokių minčių, kodėl aš taip atrodau, kodėl čia toks mano kūnas sergantis, kartais būdavo taip. 그래서 어느 날 그때는 약국을 돌아다니면서 수면제를 많이 샀어요. Bejo, sumenžė. 일단 샀다고 얘기해봐. Čaningo, 잠자는. Tai tada aš dažnai eidavau į vaistinę pirkti migdomųjų vaistų. 긴 잠에서 안 깨어났으면 좋겠다. Ir 뭐 kartais 죽는다는 건 아니고 긴 잠에서 그냥 안 깨어났으면 좋겠다. neturėjau tokios minties, kad aš noriu mirti, bet kartais būdavo tokia mintis, kad kaip būtų gerai, kad aš neatsibūščiau. 그 부정적인 생각이 극에 달했을 때 그래서 어느 날 약을 먹었어요. Ir tai vieną kartą aš išgeriau tų vaistų, gal daugiau. 근데 그 다음날 아침에 내가 안 일어나니까 어머니가 계속 뺨을 때리고 물을 끼얹고 꼬집어 뜯고 이랬어. 나를 깨웠어. Ryte, kai aš neatsibudau, mano mama priėjo ir man ten pradėjo daužyti, pilti vandenį ir galų gale pažadino. 내가 조금 상당히 많이 먹은 것 같아요, 약을. Tai sako, turbūt išgeriau, nelabai daug, bet kažkiek daugiau negu norma tų vaistų. 그 부정적인 생각이 극에 달하면 자기가 어떤 걸 내가 뭐 꼭 죽으려고 선택을 하는 건 아니지만 그런 부정적인 극에 달했을 때 자기가 어떤 선택을 하게 돼요. Tai kartais tos jeigu mes leidžiam toms negatyvioms mintimis bujoti be jokios priežiūros, be stebėjimo, tada jos gali mus nuvesti net iki tokių dalykų. 그래서 깊은 잠을 자는 것도 내 맘대로 안 됐고 그때 막 해롱해롱해갖고 깨어났는데 그 깨어나는 게 한 일주일은 걸린 것 같아요. Ir net visiškai išsiblaivyti nuo tų vaistų man iš tikrųjų reikėjo visos savaitės, nes visą savaitę buvo toks pusiau kažkoks sapne. 그리고 그 다음부터는 어쨌든 내가 다시 살아난 삶이기 때문에 아파서 나아지는 것도 나아졌지만 다시 살아난 삶이기 때문에 죽고 내가 극단적인 선택을 하고 하는 것도 내 마음대로 안 되는 거기 때문에 찰나찰나를 나는 최선을 다하고 그냥 살 뿐이에요. Tada nuo tos patirties supratau, kad tai nėra mano pasirinkimas, kada mirti, kažkokiais nenatūraliais metodais, kad neatsibūsti. Tiesiog vienintelis mano pasirinkimas, kurį aš galiu padaryti šiame gyvenime, gyventi 100%, momentas po momento, gyventi šiame momente. 그래서 우리 젊은 청춘이 오늘 이 시간 이후에는 저 부정적인 생각을 조금 줄여가면서 좀 더 행복한 사람으로 존재하길 바랍니다. Taigi linkiu jums truputį labiau stebėti, bet netapti tomis negatyviomis mintimis ir netikėti, ką jos sako. Ir truputį jau mažės. Ir tada, kad būtų tas kaip pasakyti, laimingesnis, džiaugsmingesnis gyvenimas. 할 수 있죠? Ar galite tai padaryti? 오케이. 약속해요. Sako, susitarėm. 다음에 스님 만날 때 더 행복한 사람으로. Jau susitiksim kitą kartą, nebus nei vienos negatyvios mintis. 자, 이제 마무리하기 전에 오늘 여러분들이 오늘 이 시간 함께했던 이 시간을 좀 마음속으로 정리를 하시기 바랍니다. 가장 편안한 자세로 앉으시고 시작과 같이 잠시 명상을 하고 마무리하겠습니다. Užbaigsime vėl trumpą meditaciją, atsisėskit pačią patogiausią pozą. 자기가 오늘 함께했던 이 순간을 어떤 말을 내가 갖고 갈 건가 한번 잠시 정리를 해보시기 바랍니다. Ir ramiai tiesiog pagalvokite, ką jūs šiandien išsinešite.
오늘 여러분들 만나 뵙게 되어서 반가웠고요. 오늘 이런 자리를 마련해 주신 우리 다리우스 불자님께 감사함을 전하면서 마무리하겠습니다. Labai ačiū, kad visi čia susirinkot, buvo labai džiugu jūs matyti ir labai dėkoju Dariui už organizavimą šitą susitikimą.